I am going to okay. Non vi todo la papa o meto fino mi la fissa fie che miele Top Radio 103.1 Penko Sem Live and authentic mama MFA Penko Sem Live
Okay, todo lava vaon. Ape na mi abaleke mi komi ape radio dade top radio papa la oji fien ya. Egbe kanye me penkeke we da Kelia 11th of May 2024. Bonsoir, 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 bon arrivé to Le Monde. Good evening Ghana, good evening America and the whole world, wherever you are. Welcome to another edition of Dunenyo Bobobo Show right here on Top Radio. We are transmitting live from 40B Royal Castle Road, Kokomlemle, Accra, Ghana. Hey, George, I'm Ben Yaka, Kaplan Fia, Ben Yakado, Tomia, Tomia, Vina, Novina, Suno, the only authentic Mama, Claire Dunenyo Bobobo Show. Opo Gaton, minute blanc, et on va there 5:36 p.m. Abaleke Mielesa, I've started with Bobobo. Mejago mekpele Bobobo Timato e hayile background semila echo mianovi amade koyobe KKP plepe agbasevio chokpando KKP Bobobo group to chokpando pe hasemila. Awo baba na milo. Eyata medo jana mi afisi afi kenele afilo konye sema e George na monto be e ka wode kaplem le fia nyawe so no finyewo e fonyewo stronyewo dada ple tonyo kata nyawe so ba egbe memenda ekenye dunenyo bobobo ple nya jojo na ogbe mana na nye be mi le clear life lo authentic mama fan page on Facebook. Authentic Mama fan page on Facebook. Egbamele official page Anton Tojo. Ela be mi producer mele egbo. Kenyele wana mi make a chijo de say the hand mechanism me like when you clear live la official fi kemele. And we also transmitting or streaming live like Sienna YouTube page. Sienna YouTube page like North America. Tamiano vio kata l'America de come yo le Canada. Play UK play tefe bobo kata o le miak pom le mianko semlai. Mie dog benami a me yo kata le miak pom le outside country. Mia dada o mia to mia fo. Mia sister o mi kata mia wezo. Obe apenya fe. Amadeke me ko mia si fie dedu. Eyata mia me yo nye Sienna to l'America le ponye life. Mia eveto yocho Nigeria, Ghana, Togo, play Benin, and Konyesem live, and those who are not even ever but are enjoying the show. Thank you so much for your time. Welcome to the show once again. Left here, Magrona be program make a paki na mi abaleke mi antominya. Egba no kawen le wona jina me. Egba beleke ne nyame wona da. Yeah, let the dembe anu text and WhatsApp messages so dumda le 0244066752. Text and WhatsApp messages so anu bafam le 0244066752. Mark no katana me. And le Ghana, along outside Ghana. It's be ya do happy and okay, Mother's Day in advance to your mom in Ghana or outside Ghana. Please do so by sending me a text or WhatsApp on 0244066752. Tomorrow is Mother's Day. Mikata omye le no celebrate by a choy Kenya 12th of May. And yet, wherever you are, you want to send a shout out to your mom, your grandmother, your wife. Send me a text or WhatsApp on 0244066752.
Ame yo katan le Ghana. Alo me yo tibe you ado message yo handa atanwadre dale Authentic Mama fan page on Facebook. Authentic Mama fan page on Facebook. You can leave your comments and your messages there as well. Also, the same thing, Nathan, where I mean, you're like North America, Canada, US, Total Katan. You can also leave your comments, your messages on Sienna YouTube page. Sienna YouTube page. Hello, Sienna TV. Mark Lokatana me. The first segment, and your text and WhatsApp message segment. Me a dog benamia no to yo katan. You do message that the mado fiena. I'll read them for you during the text and WhatsApp message segment. As time goes on, health segment. Me have health segment. Take me and no to me pen la mesenya onti. Egba, we are going to talk about malaria. Malaria. Enye dolele na Africa de call particular. Ekela mogum ameo de vio chichu. Malaria. Nene dasile dokri unkwa. Akplo if you like. Today we are talking about that, and our nurse, Nyapen nurse, Madam Regina Tete from East Legon Hospital will be in our midst today. And the topic for the health segment is malaria. What is malaria? How to prevent malaria? Nyape health segment take there. In the course of the program, I'm to me in newspaper headline segment here. No, you wait till Ghana to come a pet kaka de kaiveton makwebena me as a segment on yeah newspaper headline segment in ya jojo peta kakao. Emegba ekema na ye ya debema monami le phone in segment ma ekema ma bu monami le phone in segment me be mi adem ya susu agblo to nu yo kata mi se be jole de come be takaka onti le wonto wo degbe me be mi awe gblo magblo menye jiro nyo ke bom de copy to today jikoye. Another very important segment egbe mi have interview to he plenia novi artist ade Hajila ebio Evedikope Hajila dometodeka ekele amonutome edunko alokonko la monutome egba mi aponu play eye mapo epe hadona mi ela be menye be amegedado sie ehama kako menye be ameya efo hama o eya taigba nye enye jojo na mbe mana na nye be nye gbonu fo gbe plenya no via de ocho nko na be every day enye evio pe Hajila do metodica le amonutuame eye egba eye ajodo be mi afonu play akwa aleke oko le amonutuame Hajiji wona over how mi avio la amonutuame o la gbagba je alegbegbe ole how jim kakemele gendonyo nukata mi avio yo la amonutuame le hajim pleto kakemele gendonyo ela ba ma de kemele lo promote le gen okay mekodo konye safobe chogbeji koye mano mi avio onye artiso mano promote le program ya Jikle TVJ atamiato ne program ya no vivi na wele konye sem etibe mi ano mi avio push alo mi ano domdeji eye mi atutu ha be wano gen va pletepetepo obo eha machia monuto ameko la fema ega kaele mi ade atamiato and it be a sponsor program ya ayo Authentic Mama le program amegbebe ye to be a sponsor program ya be mi avegbe nanongo yi eye mi avio yo katanchi amonuto ame pede unto mano sitwea mi atawa tutudo ngo le gen pletepe yo ata novi and it be a pede mi awtile wona ya ma anye wona ye makoda to me yom le 0244 066752 bene bi akpede mianti na wona na jefia to je gato menye gbeko ano efehem de wona ta be mia view a nya no kom le voter cover gan but obo how ano ta trava gan pete pe vovo abeleke amebubu to le yi ene number 0244 066752 so mi egbo no po gbekple
every day ekecho amonotome anumoji ataminoto ajiniato ne ye ya da makwope ha nya sepenko nya wezo yombe authentic mama emefa
Okay, no be to the law. Ayikuna me. Mekaneji benyele mi adoko enjoy. Fiya. Ofoga at the minute. Eveton to Top Radio 103.1 FM. FM Papa Ochi Authentic Mama Penko Semnala. Ke abaleke mi ato mi nya ye elemvo ma yiji quickly na ma awo na ona me. Text and WhatsApp message me do epe ye ta na ne debe makla one message so one na odom da kaba 0244066752 0244066752 text or WhatsApp makla katana mi ya. Abeleke nenye be echo the whole world kike mekata mi adon ku dada oji nyonu no tepe wolao nyonu yo po viji oji evie po viji ona be obovio no dedi o katanya echo nye open keke ya tachoa. We are celebrating mothers across the world and we are also going to celebrate our mothers right here on Top Radio. Let me have a program ya ji e ata mi no fuma ne mi ma surprise mama I love that recover tonado. Ken Egba interview tokadele mi asinya for nuple mi anovi artiste koyobe every day. Enye ebe hajilao do metoga de kale amono to me Egba ele mi adome eye mi afonu play live le wona yaji. Stay tuned very soon ko ama yiji quickly mi afonu mekayomo menwe na yomo mebe na do text or WhatsApp message so that bofe. Amegbanto madoya be good evening authentic mama Francisca Cho Oyo Ibe Francisca Cho Shashi Ebe happy Mother's Day to my lovely mother Gloria Oti from Likpe Kukuran to me. I love you too much, mommy. Okay, eyale happy Mother's Day in advance. Donna Dada Ekoyobe Dada Gloria Oti Echo Likpe Kukuran to me. Evio Sister Francisca Be Yelong Alegbegbe. Hey, Ben, good evening and happy Mother's Day to you, Authentic Mama One. Thank you so much. Happy Mother's Day to my mother, Regina Kokuche, my wife, Mrs. Ruby, Uncle Ahoenchu, Mrs. Victoria Adeve, Mrs. Pat Peglo, Madam Teresa Atiga, and all responsible mothers. From Lava Boy, Bright Ahoenchu, Elefia Indona, Dada Toheo Katan, Dada yo kwa viji, dada yo nye dada tohewa, mianovi, plemiavi, afeto bright, ahoenchu, ebe happy Mother's Day, na mikata veyeto, authentic mama, ebe ne ina ino, Madam Regina Kokuche, isnololwa, Ruby, Anku, ahoenchu, Mrs. Victoria Adeve, Mrs. Pat Peglo, Madam Teresa,
atiga kple nyɔnu yo katanye nuteƒe wɔla nyɔnuwo yo kpɔ aƒedzi kpɔ vidzia ebe happy mothers na mi katã etso miafo miafo aƒetɔ lava boy. Okay. Hey, Abeg, good evening, authentic mama, which my mother, Margaret and Bernice, Kanyivie, a happy Mother's Day in advance, coming from their daughter Ruth. Okay, Sister Ruth, ebe Mother's Day, toke domna dada Margaret, dada Bernice, Kanyivie, ebe happy Mother's Day to all of you. Echo mi avi Ruth boname. Okay. Okay. Eya be mepo hana afeto Castro do. Okay. Kami eya chonye to bonye ina fonye Castro do cho abutia alo abutia vijiji eha na yinao. Eyi na afeto Wolanyo Jogbeten ple esunwa. Dada happy Mrs. Jogbeten. Mrs. Dogbeten meto happy Mother's Day now sia. Effort Wolanyo na blene nemele semana na wanya. Happy Mother's Day toke nami. Okay. Nene make happy Mother's Day toke. Echo bonye ina Sister Pat le Taifa. Happy Mother's Day from Echo nye tok bonye ina o. Nene make ina Sister Gifty Agbojinshi. Echo bonye ina o. Ina dada ela pelenkpe ipi che dada Madon Kuchi ayo enami. Ina dada Helen Baka ele avate dada Helen Baka enye women's organizer na North Dying NDC constituency medo happy Mother's Day now tohede ewe pomiaji echoivayi le avate happy Mother's Day Madam Helen Baka dada sesen dada wonu tefe dada nkume sesen medo now dada Helen Baka le avate NDC women organizer na North Dying to echofe dona mimiawe wodo akpe. Okay. Maleji messages so hlamele osuboya ta lebe mano ebe mado ebe my name ebe yenkonye George Mike aka man Bonza. Okay, man Boze. Okay, ebe yebe ya komonu pokpo ya na ya dakpeto hedena lono to yo kata va pede yunti leti eva yime le amunuto ame le todome palime heye di yivi yebu yivi nyonu vi je ade kake ame yo kata va pede yunti be yo we alo yo dredoa ebe akpena mi ebe. Thank you so much for this great opportunity you have given me. Really appreciate it. Thank you so much. Ebe ma dakpena ame yo kata va kwa. I just thank all the people who came to my daughter's funeral. Big thanks. God bless them all. My name is George Mike, aka Man Bonza. Okay. Akpe nye doina ame yo kata vakpe de unti. Nye lechi no vito do la Top Radio 103.1 FM. Messages also begbe. But I come nam ye makohle na misia. Kachiji ma wo kata nam yegbe. Every day, Elamoji, Maditi Kwegede Nyadome, Nyanovi Hajila, every day, Nyakwaleke okole ferrin le amonutome ple hajiji, Penwanao le amonutome. But I couldn't get the message down. Mekanam high fish yella be and no basugotane me ponura maba miss amaro tomato taflache and yakona do high now fish line, no matter what messages so, no makelenami. Okay, abe. Happy Mother's Day to my mother, Madam Matilda Sienu. Okay. Sinefu. Neno ngulelo imenyabe Sinefu. Le atako. Ebe ni na idada Madam Matilda Sienifu. Le atoko Mrs. Fenu Leteshi. Ebe yepe mother-in-law, Mrs. Jaja, and yepe is no longer Sister Belinda Ayekple,
lebema camp echo mianovi miafo miavi miasono Desmond do ayik legbo lebema camp Air Force Base. Wow, Air Force Base to thank you so much. So dadao mianovi miavi apeto Desmond do ayek plecho bema camp Air Force Base. Ebe happy Mother's Day na isuno play in law play dadao kata. Thank you. Akpena mi miawele toji le bema camp le afimanam maona irame. Okay. There's a WhatsApp message segment ya tamare kuku melekle minam mi gbotrena na matama po makle amadem kababu fomo. Top Radio 103.1 FM authentic mama mefa bled to nenyo bobo wona kwen kosem ne le light 40B Royal Castle Road le kokomlemle Accra, Ghana. Efo Samuel minam high na makpo messages so na matwa kle no mi messages over yi megbe alegbegbe enububu so va eata amenye nenewa ad funam kakema no ji na mikple apeto ya be authentic mama. I wish you happy Mother's Day in advance and good and for the good work we are doing for Mother Ghana. My name is Efo Joffrey Kofi Agbojinshi to Ayigbe Town. Okay. Ebe yedo having my father. Okay. Ebe yedo happy Mother's Day na authentic mama dongo akpena for Joffrey Agbojinshi. Medoina suno ha le afima. Sister MFA, good evening to you. God bless you for the good work you are doing. Happy Mother's Day to all mothers, especially my lovely mom. May her soul rest in perfect peace. Thomas Aheto Dansuma Agege. Ebe yedo happy Mother's Day na dada okata bevieto inololo ike make a value. Ebe to bobe make a value ha imangle bell ayata yedo happy Mother's Day ne la fisa fie ko le bepe lubo ajujo le unti fa fame echo evia Thomas Aketubo le dansuman agege. Okay, efo Thomas enya yelo egbe nkeke ya we are all crying ameyo katamye bumya dada nlonlo awa egbe manamianya enu ye nonyo wona manamianya. Hey, good evening, authentic mama. Please wish my mothers, Margaret and Bernice Akanyivie, a happy Mother's Day from their daughter Ruth. Okay. Mekele Eyava Sister Ruth Ekadreda le text message huh. Okay. Wohando Toda le 0244 066752 Maklokata 0244 066752. Nene Dreda Maklo Katanami. Text or WhatsApp the same line 0244 066752. Ne Maklo Katanami. Todo lava vow. Okay. Hello, my authentic mama. Happy Mother's Day to you and all mothers in Ghana. Thank you so much. Nkomelenwu. Nkode akpenao efo. Nyeleji yin. Message so meti maklando suno hafi magiji elabe usubonam ta novi todolao nyanoji o text and WhatsApp message none of avam le 0244 066752 0244 066752 me le clear life le authentic mama fan page on Facebook me le live le Siana TV or Siana YouTube page me la fuma apeto Steve there enye PRO na Siana le North America ebe le nkonye sem yo le ponye clear and live le Siana YouTube alo TV aji le North America ebe ma common popo ya mado happy Mother's Day na is no Madam ebe Madam Vivian ebe happy Mother's Day in advance to you my sweet wife echo over sweet husband apeto Steve Degbo le USA. Okay. Mieleji yin medoena Dr. Wonyo enye Siana to fe akameti deka le North America alo nkonye sem yo pa menu bebe webe miele clear la America ta me yo kata le nkonye sem fifia o ame yo la America le Canada kata o le ponye o le sen enyepe nko sem live enya tanene bia dogbe na wo lo to aton ado message da la fema ma ado na o kata na otohere akpe nya iji no vitodolao se hayada
every day enye ebe hajilaudo methodika eye egba nye common popo ya be okay me ona menye be prophet ogle oho prophet ogle ho amekenye nonolagana ARS le Anyako parisha Anyako poji zidakope ya ele nkonye sem eye zidakope vijijo ARS to kata ole nkonye sem yenya eye ole kponye ela be ona menye be wona to heade gboji no gbele zidakope le Anyako le enuka me ya fenkeke wi enyi ple wi aseke lagba zidakope vio ARS vio kata le gana kle kike megodo wadota Anyako poji eyo ava ogbedodra toke konu toke ade na yon tokle duko Ghana duko hafi election ava me do now prophet ogle ho ple prophet okata le Anyako pota yo le ponye live. Thank you so much for watching and listening to me. Akpena mi prophet ogle ho. Okay, Meleji Apeto George upon USA, New Jersey, I think, Lekponye live, Elenkonye handsome live. Thank you so much. Ebe Ekponye Elenkonye handsome. Medrina Ewo Apeto George upon le outside La Firma US. Akbebe miele Twaji Eye miele miakpom. Kenya Yiji Mapo Hadekaya Namino se happy mapo every day for her. Listen to 103.1 FM Authentic Mama. My name is Isaac Royal Storm Thugge. Listen to 103.1 FM Authentic Mama. Yes, and I see a hip and I will be rattle. Listen to 103.1 FM Authentic Mama. Authentic Mama, the 103.1 FM.
Authentic Mama, the 103.1 FM. Authentic Mama, the 103.1 FM. Makomonu Popoya, Magdo, happy Mother's Day in advance to my own CEO. Nyape Enuka Edoto, Nyape CEO of Top Media Group. Ekoyobe Mami Sewa. She is a proud mother, a very wonderful one at that matter. Happy Mother's Day to you, Mami Sewa, CEO of Top Media Group, and all the women in Top Media Group. Happy Mother's Day to all of you. So far, you are all mothers. Happy Mother's Day to all of us. Mabina Ajiman, happy Mother's Day to you. Mamia Mefa Boache, happy Mother's Day to you. Play and Noha, Miape New GM and HR, Sister Abina, happy Mother's Day to all of you. Miape Sister Cleaner Lafi Dada, happy Mother's Day to you. Nyepe nyonu yokata do atom nonu de sia de kenya do ato Authentic Mama nyime ngromi begbo na nyime yom yakọ deka wa mika kwena mvio la be na me yom de ko ezunya. Ayata happy Mother's Day to all my listeners, all my mothers who listen to Authentic Mama 24/7. I salute you today. Happy Mother's Day to you all. May God continue to bless you and for you to be a responsible mother wherever you are. Happy Mother's Day to all
women. Ke ehaya be papisco obina echo dawa ebe lenkonye sem fifi line ebe authentic mama ayiko ye lenkonye se echo dawa aka amesiamea tuning to Top Radio. Thank you so much dawa tokata eya be ankoa amewu haibo Davi ankoa amewu haibo ele konye live show Manchester UK ele live play me authentic mama fan page aji Davi amewu haibo ankoa Manchester to akpebe mele miakpom. Happy Mother's Day to you dada amewu haibo to Manchester ekele live play me fifi la ebe Davi me fa unti fafana wolo unti fafana wo ha le Manchester la fima eya be Echo Bismarck Kokabo ebe happy new month to you and happy Mother's Day to you and my wife Mrs. Priscilla Aziasino Koka ebe yedo happy Mother's Day na enye talk place no Mrs. Priscilla Aziasino Koka ebe hana yina me. Okay, novi nya yiji gade minute bla eve voda ke 6:27 p.m. ga at minute bla eve vandre le Top Radio papa la oji tunenyo bobo klenya jojo no when ko samnele live choko komlemle ye ya debe mi akon klemia novi e hajila e ko chonko na be every day se efe hadika vadoda hafinya yiji now. Haisenela echo America me bonu po play be fifi la e ko yo be every day e fe haya seda
Bueno, que diera que me chafumato, ne makawa bibiti la duro, ne bibiti me la kano. La usiemiele, akwa yo na soliwo, ofu pepe o ni wailo, ofu pepe o ni wailo, ofu pepe o ni wailo, ofu pepe o ni wailo. Madalo mele opom usione bana kidunwa enya bebereka onuwailo bereka onuwailo baka chabe wobone jinadele powo nekiti hanyare hakalo maunya musika wa mesiama bobo eya tano binye bebe familo domahi atoenye tobe domahi atoenye Menala que pepeo, fupepeo le happy, bebe se sebe ya petuno. No me care chipa mare touto, me care chipa mare touto. Oname tuo, amasono la peyamo, yame tuo, mañana la peyamo. Fupepeo, no bailo, fupepeo, no bailo, fupepeo, no bailo, fupepeo, no bailo. Okay, no vito no lava fa o kai semnela echo mia no vie ke mi egbo no po blegbe oyo be every day echo amonotome epe hade ya nese ebe meka chichio ejimika cholepo alomika delepo wo do mahi echo nye wo nkeke eyata ne gbe menyona wa ejimika chopo crowd ebe wo fu pepe kata no abayi Nemi ya fa mi sena hayo nemi ado akosombo ye kwa akpobe ehayo afehao nya no sesem akomenya mieo la be o melegen la povao amade kemelo pekpede de vian be wa trans alo yochuwa ava Accra side ameo asobo nko ajesu ano haplem na o egana no yo hansi o abeleke ni le wona egbe bubu to eno eyata egba mekweve ebe chogbe chikoya ebe musicians so kata mano cover de kadeka miano obonko se miano pom ajesi o ye mianya afi miakpo hawa pleno le be yo hande wakpoga akatudeji wano tv oji miano popom menye be egbe bubu de kato ko eje ha minya be ehajiji crabo voter oje gometo la palope ngole doses ke kake ami dasi egbe bubu to ba ho hajiji o le miasi devio la peme edolohun edore kemelo so enu ya ha edonye yo anole wo kolega mo mi ato mi na mi akpede mi anu ohun ti amonu cho me to mi na mi akpede mi anu vi ohun ti be yo han was asunade kasefe hade kada hafi antona no moji plemi azo se hayada echo everyday bon Come on, I am unity now. Yes, you come on, I am unity now. Yes, you come on, I am unity now. Come on, I am unity now. Come on, I am unity now. Yes, you come on, I am unity now. Yes, you come on, I am unity now. Melefujicho bade betelo, melefujicho bade betelo. The melefuji beneno na mo, futale zame alefiwa mas. Come on, I am unity now. Come on, I am unity now. Yes, you come on, I am unity now. Yes, you come on, I am unity now. Come on, I am unity now. Come on, I am unity now. Yes, you come on, I am unity now. Yes, you come on, I am unity now. Come on, I am unity now. Come on, I am unity now. Yes, you come on, I am unity now.
Haya, me vivina miwa. Emianto mi le mi adeg bepe enya o mesede me vivina miwa. Beat your hand like me kwer. Epe how kata no yita me like every day pe hanye be enye hake die jipo na me. O hakata nye jipo de hao. Emofia me hao. Afeto na hemona miyape yo metilao bobovonto ameyo medie amepenyo ameyo be mi akwefu an pleto a ebe afeto na hemona me mapuko afeyi menecho amu anosusu be o ya maton azo amareke alo nene bi azo ama o jepo eye wati yo me atibe wa anabe ajayin ke ehayale gbogbobe yesua nehemo na yefe yo metilao hooray enye ehanyu adeke evivina mika say yada na mi aiji
Tamadene jimaga delefo. Mama wula betanu matora. Osusu benene maena noa. Mama wula betanu matora. Tamadene jimaga delefo. Mama wula betanu matora. Osusu benene maena noa. Mama wula betanu matora. Atoko makona mile mitofio. Musine to kotowela. Medone kotolona, Chona mena besito wano. Apono dula bekuye zanaro, Musima ya madaka matemu, Tobia jikuna nolo, Musine to kutowe jamelele, Menya benye maulamu, Menya benye maulamu. Okay, novito do lava vao, abaleke winto ne lesema, haya kata ne sefifilaya, chomia novinya fo ekoyobe every day, bo, globe. Last one yi meka mefua house one lesi megbofofu gbe na meke ye ya debe mayue na mi pele mi akonu na mi asepen ko enu iwe motivate na ye oji na hayo he ko motivate na mi ekodo awun semi le gbogbo me be na made le fupe na amade le kuhia de meto a wa nyi ebe afetola le play e ya ta won mark pe o no vi to la vavao ye ya debe mi afonu pele efo every day ela monu tuame alonye amonu tuame mi antonto mi avi pele mi anovi eye ole hajim nami ke hawa doko mele gendomo ha kata ole amonu tuame area okochim mi etibe mi akpede mi anovi awun be obo ha nava again ple tefe bubo eye wa akpoga akayiji ano tv o ha ji be yo ha edowodruma nuna na ike mauna wa ye wa awodo ya tamiato ye ya de be every day academia dome ye mia afonu pli fifilai gade minute blanc ene vo ene eyapo 6:44 eyapo eyata every day nano kajina mi nenya afonu hello efonya every day magbona ewezo lekenye akpaka ile la monu to me fifilai Ekeli unpo mi fla mo gobaro yeten peje edo peje lekenye peje fie ya echijana mi ha chidaja wala mi yabo si akro mo poka ko nyom I see echijaja webe egba metan le mi adoma beleke mi edu ebe na no mi adomo enel kake megbele crow elekaji plemi gana pleki ka megodole nko osem ewenye meka na dedo ko efia edukobli bola agbaja ape egba mado egbena enya sala okata oyona mbe mauto allo everyday but ojin le dropon kake achi abito we menya achi le dropon okay ekenya ko ni ko fifila ya mala peje fifia elekpeje nukale elekpeje fie ya afumaila okay every day amo se na nko o se na ofe ha mepo ha do vai fifila ye amo se
ke omenya be wepo hama wo ela o senega komenya wo medibe ha de kaike amegede oko jesiwa na mi akapela vide na wanya be weje afinya yi wonaji Ape, doko jamanya ba ye na fuwe o baka. de sia de keva Ne hak bang to ikamo wa api amo ko jeshi amakero ko jeshi nye ufu pepe o. okay Eyi bona ufu onu ayilo. Jijovila mawawe na. Agbono ke viara ke macha fumato. Na numaka wa bibiti la doro. Na bibiti meliwo nuye la kelo. Blau sie miele. Akmama yo nazoli o. Ufu pepe o nu ayilo. Ufu pepe o nu ayilo. wow akpade ma for the cover ififila hama enye ka kenye tomelno mesene voy menya be we po hama anto mi dogo ape menya be ewo gbonwe po hama no kai hafi hama vata me now eyi studio ba where e wento enwule a ye no kai vata me now hafi hama ko hama dodego Mara kukueka. eyi na jififi egbanto ya Ufu pepe o a. ofu pepe o Ufu pepe o a. Na mama blomu yo mo to la ni ba jida. Ni ma pa la fi agbo. Kakala mu kata mu amanya bo kata mu abayi. Ye si mo do se wala ba mu bayi. Ya ta mo ufu pepe o. if you be a went of a personal experience you for pepe yo meneto a na me ne po motivation ma to e konglo o e hagbanto ma enye wo for pepe o esiba wow akpe every day mi enya be e hadila oson le amonu to ame ke mi afa hayo kata mi le jijia gede meva legendo ke bon elle circulate yo vo wa globe elle chacham le alovia o mi aglobe le chacham le amonu to ame jako no ka gbo chobe mi o metan le gen la pova amu wa semi anko ajesi ni yon Apa mi awala doji. Jijia. Nya o maro ma udo konani. Daka de ba mana no magano. Ya tani hara ma jihara bayi. Nya ba le ni shalma ma jihara. Ya ta fa me no ma wafi wo bonala. Na mama le nu wa na jenu nyalo. Ela bezia la sie na la ba ko no biwo. Mo ko ko le ba ba nya ma ka ba bla ma do ko mo choko bo. okay Ame no ma wafi wo na no. Kaka la vadu komala. Na je hajila kwa. Amesha maba hajila nyaka uhakoro sasa kwa no jijoko na onya siku mauna yira bo riches so mo de na ma oh na mara hanya ko chobi biro wo ha makwa etara mu no bi nyemi we ale no onya ba bete ni we wo nyanda o wala kaka mala na nyawo na ma akwa mala na nyawo na ma ko ina be if you be pepe de me leva vana mi eke awe be mi o ha mi adole mi ape come adogova again pete fe wo if ado be bi to nye hawa magbama nyanya pa nye hawa mategbe matule de kunya jiba ne ma ji mar ka fa demba ma ha bo to ne to ne demba ma ha okay mu kama nyanya ma okay ta ayo ne ba ro ne demba ma ha ji ma la kama kwa de shiba ama even ababi ko ba tuna no bona mba ma ji are ebu ma ma ji ebu ma ha na yo ona no ko mo bi na masin na mara ne ma o wana kuna mba aba o to ha o ka tuna authentic mama the 103.1 FM okay if you be pepe de ma no nwi to alo pepe de ameno amenwu e we be miao miechi amonu to me egamele miasi miaton ateva gelapo hauna no gendo pletepetepo even be miano tv oji go ha ne amonu to pegbe pele hajijo na ano yo tafien ya wo fe challenge de ka ya nye pekpede un amo wa pede miaun amo wa pede un ti o be na ton awo ha mo ha na do egbeta bobo ogbo maye sigba no vi toro la o mi le no fo plenya pe evenu tomato pe haji la domato de ka o ye be every day e pe ha do we le mi se ke ha evivi na nto ebe
Eya ye do ye do kwechi be ye mauji amebu bwa de kepegbe pele how ya ji into pe degbe pele hale ye into pe degbe me takia he vale ji le ye into pe degbe ma ye pe do wa de kemele vavao eye amado go han le gbogbo be ne wa ji hade ye vogbe me alo blue gbe me eke imeti be ya wo ewe be pe de wa de kemele vavao nya toro la o yo le nkonye sen le America di come le Canada UK pleta po nya to mia view le afe asinu do vovovo lo si ame ya pede won eya izo agba eya ta everyday le gbogbo be amema no mehu eya iwe be yochi afimako e ha o mele again pleta po do eya ta mi pede yo unti be yo ha you wa de ope ha o de go nwe e ha ona kaka na mo wa jesi be ebi o ha nyawa e hadila o mienye eye talent ma menye blouse kolo ele yo ha si novi enye nya ko ko dade mi agbo abe veduko gbaja iye tanene nkonyo sem le top media growth ya le odunenyu bobobo wonaji eye asimilasio atankpede mi avion pedo wonti novi todolao everyday mi ayiji elafima efonye everyday menya be mi ahadila yo le amunutoma mi esubo eye menya ado sunu at least na menya kra wa mewado ma bia bede mi wo collaboration ade a o plan ado mi wo collaboration ade jihado together akpo ebede do ma hin na mi ekpe mi ameve mi ekpe alo meton pe at least mi atun akpo akateto mebubu ado mi wo nene abeleke gen ha mi avio mi anovio lewa okay 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 ai nyanya kimi je ko na makubatie haji ko mo ndo ta yento ha awu enwo ha da ba mi akole kenya we da kimi we ati yento ha magawo ha da ba aya du bi machina ya makuna ola aya tamiga kwa mu benye ya mo fume bi machina fuma kuna o no bi o miga kwa mu benye ya mo demi la baba chibublu hachina joa demi la baba chibublu hachina joa to wa mazuga dola le dombe kakamiga kwa mu bena maimano miga susu bena na makomano ola ni hama la mora luna milo hama mana to bina dang mana to le kudu ko hadan wow enye ehaye yekegwa le circulating like bo fifi lie oh okay ya leke eha fefe fifi lie minye be chacha eha o mebo le internet play audio ta na mi wo ha enye cd play cassette those days fifi ya eha okatankra na memla la fa me microphone ko mepoka leke mi ko le wo fifi hele gade po fifi le mi afa ha jiji o me le ni ta pamari ama enye nwo ike ba titula ebuba nkuvuvu okay nkuvuvu ike blo mo ile na ike ba titula aka mu kata magbara la sponsorship alo management na no show ike ba ta no mu kata o mu o ha show ike mi no de ma show mo ho a tuma mi ho mi kona egala ti kono mi rekio support me kaka la por mo ima magbodo ngo ba enye how management ma la show alo promoter more than la chine okay nyento those days we kona cassettes the hutama the kona speaker blara the hutama kona chachame ye ma opa mangba ba egbe pro na mako speaker pia ma blara ne hutama pia ba mai chachafa majana pendrive fine majana daka manya na mai amadongo wa o mi ma lo na mo baba ne bi jago ma nyina na ikena ko jago ba mo je si ebe yenye do ya lo wala ye okay kama udoma for ni ma bi mo is about 11 years ye mo udoma ka acha ka kinye to ba ni bi jibe ni ma ga yo ne ba baran toraka manya lo ta lo lo ngara kama lo volta anya we na mo kula I will not do that again ka bo ma concentrate there music authentic mama the 103.1 FM okay okay tafifi laya nemi wo hade omeka le cd ji omeka le cassette ji okebo mi le wo de pen drive oji banye ne na daka brodo ko pen drive ha manya do mi ba na o mdaji be the market tafifi lala le net go do la for manya ne site pe na be na be
Ajinya Hawa. I everyday music official. The social media. Everyday music official. Okay. Ko katang hayo kitijime la bitia. Karang do ba ni matan dawret ko o katang boom play ko to kita ni mediri kakala audio mark. Usia na biasa ya nya nanda kuda everyday bitia ya Facebook play Twitter and TikTok ni mo katang. Oh, okay. As a computer ta fifia fama one nie wo ha fama me call dada ya na me ola fama de leke me call gakpo gakpo mo no de leke o call vava la be cha mi nye be ne me trust de wa ye me call ga direct then ya doko fifia ko ba su be Facebook plus social media no yo ha ga de leke me call ne Etiana ebi dolobo ko nchocho mi a meti chi wo nyanye ma. Okay. O me ke na wo do nwire la. Amo na o na va perform. Okay. Ka o ha charge me mo ka na amo charge mi la. Ine na na ko no ko alo na ko show na ma. Ine nwi. Bo na be adong the social media ngba ti ma ga do to ma. Ga na ni le ko mo de do to fi ma. Ga na ni le ko mo do na go to ma ka show iko mi ko na show ma oji ko mi ho mi. Ano na agbaru. Okay, tafifila ya Elenana etodola kata yo lenko sem l'America, Canada, ple Ghana de kopla akpasi akpabe pede un kontimile menye nena. Ye. Bona. Machopando bona ba peje. Ni bona no to liam ne belero ya jo capito. Capito yom. Nyado iko blokata la. Apo opete ba tora gaji. Then still, yeah, I bojo capito from Naro. No bianyama jo capito. You see, majima kuku alma to kuku de gama da kuna badu ko bare. Uma gano mi agblamdi na mako. Kapla manya miao de mi mako bibla korata ko preaching na no mi ma wo na na ma. Da ke miao ha ba pa ko da mi la ma ofanya. Na do to ne ha okata. Poranga haraba kamona yo ne machila. Kamona yo ne machila ha mo kata enyako maunyako ye blonya katamila ta o magano ndi wono wombe ye omia no biaro kuponko be le poro me amoy ko mi oporo mi odo le poro no ko fu ko pa mi la fifu like ya de ma no be ya adeta be hajijimo ta akpo amagade ola nya to gero kui bugbamo ha mo ka jimo lo kata ba o le maza iko bugbamo haji den kai menye mi odo ka ko nya domani alo le ko Hiato ehia la fisi afi pulawo tana nyao na de mi wo nwa de mi akpere nya mi ochi de mi nya yire ngogbe Evertical le kuku de nami be menye mia amunu tomato kwenye ame yoga mele mia so egakra le mia si gohan kake aside de le gaun akpede mia to mia vio mia no vio wa eya kwenye donami eya ta eyi mele enwo le keke za le doduma enu le totro mina mia o ha mia no totro every day mia pe one of the biggest artists le vota le bobro nami bede ye de kuku nami yo hia pepede un ela be amunu tomato Myegle yodi akpa ewebe yo ha obe hamele ngoyi abaleke bluto tole ngoyo ewebe amado le forcing be alola agbaje be wa baji hade egbe bubu ome be wa pogata kake you ami yo he decide alokwedo yobodo pe ojibe yiwa aji evegbe ha ko alo hade evegbe mekwa yo la yadu eyata mi pede yo unti Ebenene yi Facebook and social media epe handle nye everyday music official nene ya akwela fima na aponu play ebe audio mark le Facebook Twitter kle tokata kakia enike yo ba bianye be na madele ntete lesia mi sponsor yo vide mi pede yo vide be you aton de ha de gonwe na you atan pay ava radio ji ITV oji adegbe fa ha ofe ha o le vegbe me Bemia degbe nano kekeke miato miekwe miwe kakaka edububu alogbe bubu sube miome subo ela be mi lobo gbedo kole haji kole nusianu water obube do subo ye nova okwe yafuma miato enkebe mi ha miacho mikpede mi anti miame yo le eve program so wa le gia mi ha mi hia pepede abede vi yo kuku alo hajila yo kle towa mi akova radio ajide mi akweva TV ojide
Kakia miao bo mi va zo abe bio he miao nyeta mi va zo afozon miato ebe amento yo pa pleko ebe apleko ya taminami cho enwule keke every day jihadeka o habubu de kanami la ngata fo nyata family hai ke jiga malatia fika mako ha Authentic Mama the 103.1 FM Peki chame okay adua head mashamo ubu dama munya every day amu beti ba kongre am na koji hoi gaka Authentic Mama papa metapo nya ne mapo mpenya mpanya bama kaka gaka no family ti mai mo ha mala okay kana majifia na hodu ko bitosia mashamo na ko sokro yokuke okay ko na halaba nkubagbato echo every day you to enjoy yourself higher echo but direct I mean Authentic Mama the 103.1 FM nkubagbato emenyelo we la tira sinamulo na maponye nyapajia maraka mali na huo na maponye nundu sima maraka mala sinyeo wokwenya masinu majororo wadakanya masikala damu maugae enyaba mama linamu enyanyeba mama linamu afika enele afidiola kuni fafajia lea edeo ba mama linayo edeo anusi wabuzua balo nikata nila klojiro echambio la klojina uo enyato la klojina uo dono la klojina uo amenuvela konami pa manuva pasila viola koni fafame echambio la koni fafame enye ya ukuno ena wamu wanyare kama la sinyama bro mauga wodaka nya nusita ena wamnanama tanyare kama la sinyama bro bo anyaba mamali namu mau anyaba mamali namu ao anyaba mamali namu anyaba mamali namu ukuno ena wamu wawela tira sinamu maugae ikubambata emanyelo wela tira sinamu. Wow. Haya the photo me ye oblala me ha ke ama wo kwenye nyatape nkugbato kata eya latina o ameyo hemepona no a maufia na mo eyata haya enye no blani ha eye onye jidepo ha be nya don de maun le no kata le fu pepede sia de ma mauko atwa we na me every day akpewe le doji ewele doji no vi todo lava vao opo gadre minute ene ton tu miela no po premia to mia fo mia no vi amono to meto pe hajilado metodeka ekoyobe efo every day ele no po life to ekpeje fifi lie ena menye be echi ha jala fuma beleke o jale gen ha afiado ene ke egba miele efe ha kode etomenami bene miese hayawa mia tio yome na mi aple hao nyanto jidepo hao nyena me abeleke me kwa eton yo over ya play yo ji kata mi anto mi say epe hao kata mi basa ha de ke o ha ke dia dipo hia ke efa ko ha ke kwa anabe oji akude maunti ya ape ha do masenele ke mawunu apapo ha so ne fonye every day nyakala so na with the call play amesa make len call say la be me le clear live lo Authentic Mama fan page on Facebook and they are all there also me le streaming live like Siana TV in North America Canada UK play US okatan le mi anko sem le Siana channel ekenye YouTube page alo Siana TV g nyakala so na enovio play todo la okatan de pepedon unti Mama una dum sa lo pa do ko kata okay ye na yino lo pa siwo da shi be do bo bere kama ga di pa wo ka bo wa be da ku ano
abele kama dongo mena loma do mena ofegbe na kojivie meda kukuna ona abele kama dongo na loma do mena o ha ona o ne mi na ma ye ma za mo nkokwa ma ko adakwe na Empress Mausi kemi ekuru mi kunfia la Chicago Mr. Steve okata Mr. Steve de okata ola Chicago fla meda kono okata mi wole doji authentic efonye habo miawele doji kaka fi ma jole mi akore mako harakara dare mi ambo okay menyaba nyama ulo authentic mama the 103.1 FM menyaba nyama ulo menyaba nyama ulo elomu tabye todo pe anya kama menyaba ochonawo gaganye la tonye zukokui osusu benena mae manorapu nyama ula betanu makbamu nada fe wow emenanyo wow efonye every day akpe mauna kadoch afochia botanami airami awebe afiyo hemiebube mokpopo adekemelewa chogbejiko ya mokpopo avanami emena fanami amowa donku miaji be miafe ehajiji ole mia degbe me yimi ko le mia degbe domdeji pakple maupe nya domdeji a madun pe wa baleke winto ejihama maupa sinano miaji ale mixese la fisi afike mia ine mia kobe mia chagbagba anu pepede mia wanu mia heva gen la pobe mia no show so nami lege be mia ba wo akpena otamia no jajrado na show so wo lege akpena efonye every day. Okay. Okatawas emenanya na ha ke oha makoyi kaka awunu akpena. Okay. You know vito dola anye efo every day ekenye niafe amonu tometo pe hajilaga dometo de kapen koma ese. Ebe fifia otibo wano gelampovano because afi ya gale amonu tome ya na rekemeli omiato eyata nemile wedding o wogbe nemile ekuo alo anniversary celebration then nemile yo authentic mama be yo le ebe artist adotima yom makpe ovenami wava ahefe viade no la be egaenye no ahefe na wava o show so nami ema ohane le pepedo bunti ema ulo esije o amebubo ha no ko eyata mia tobio obenya se to menya bakayo minamia we mia pasire mia no atutu mia no dengo ne mia we wanyo akpene efo everyday ke mebe maglobe ne wona ya fifi na me be mia no mia vi ameyo to amonu to me ofe wona cover na me le gentle to mia no se ne ya fa mia nya be yo we ma miano otutu be yo ha open kona no ngoye a ekema mi o ha mi di sponsorship na program ya miato mi lekpe pede untina edu na nyu bobo show le top media ya mi ko wona bobo gbona na mi le top tv eji ekemi chonko na bedtime with your MP miato mi ekpe be ye ya devo election edovo December 7 mi ya katia duplola plese o ta pepe menola o ehia bele miato mi adegbe ma miako mia ameyo lengona mi la monutome mia no cover radio play tv ji anu no plo be wana wa mi anya asenu sem gomele mi adegbe me be ma wo mistake adeke achusi ngbegblon nene makea eni wo globe yiwa wo na mi ke mi dakono ya owe a no mo wewa mi abia babia o mi antonto mi na mi mo nkoko mi abia babia o yata mi le sponsorship di na program ma no tv ji o time with your MP eyata no vito do la onen netipe ya sponsor programa alot de nanyo bobo show ya medekuku na yom le programa megbe na yom na pede untinye nenele America or UK or wherever ne untin la so na tan we ela be sigbe komia we ne mia vegbe fe wona wanu ngoyi eyata me pede mia ya pede de vion ha hu 0244 066752 0244 066752 0244 066752 mi se pe ha de kada mako f mako wonu mi se hayada
mekayom hado amekele yo a mede kuku mede kuku manto taflache ameyole yo a mekayom hado mekayo no ba hado melefoni ezanta medo taflache mekayo hado emegbene na yosia mede kuku ameyole yo ayewele ehatom eata mede kuku mekayo hado melefoni ezan medo taflache Wow.
ebe yima hanu yima von ala be ma wenye ehonu drola na made akpede nwovo eye na tromegbe alo ava akwasimegbe adakpene a ebe yima von mawu eyanye honu drola is nuka everyday nyavi nyanovi ameipe nkonesa epe hadowe ya house bo ke egba esunyere kaila fita mapo eyakoname efonye David Mauto ekenye ebe hadila dometo chichito eya halen konye sem live ever no eya have a program ya jimu chodeva yi efo David Mauto ebe hadila dometo chichito dika eha ever program ya jimu chovayi nene make meko miano vie koyobe nuka okay, mekanglobe ya penko madon ku Hansberg have last month deva ye ke medre be man o cover na me deka mi no vio katanye hajila o mi ato mi di pepede hu be mi akpede de via onti meti be makova a program aji le tv oji ela be o wo cd nene make video lo si mi no dem le tv oji mi no pon mi ajesi o na mi le program awa alo mi la zade dro mi akpo yo hawava mekava kwa mebubu pegbeto mi anu dakona o akoya fo mi na mi awo mi ato mi ha mi awo mi anu ne wanyo akpena mi dongo be mi egbodo wo gbena mi mayiji makle Mother's Day issue message so osigbo alegbegbe egba ona be megbo program ade miss be megbo program ade miss be mi kokem ne me tan wo katana mi wa mi akokem metiba makbo be ma ako health segment ya dada in next week na ma we la be ye avalem Mother's Day enye cho igbo jila onyonu katampe nkeke enye cho kenye bed nyonu adewa no fofo a odene ela be nchuado ha no dofo a ogbena mekone ne devia o alonyonu vi okpo ne a vovon kletota over dene amado ha oji na devia pepepe ke devi ma oji vo a wakoba dangbe amado pe ji nyonu ado pe ji selegbegbe wa fofo akwe leti asike akoba dan no ji vo a wakoba dangbe amado wa ji devia pepepe no moko dangbe wa gble dobo fofo gbo amado wa gble di o makpo ji o obe fofo ameleji pota yo ha yo makpo we are not celebrating those sort of mothers today. We are celebrating mothers tomorrow. Those who are responsible, those who give birth, and they look after their children very well to become somebody responsible. Those who didn't even give birth, but they are looking after people's children. We are celebrating all of you. Mothers, responsible ones. So, you know, you went no afeji, no celebrating yele, and my mother was one of them. Nonya mekavalio etoya ke enonya I'm a special person, so I am born by twins. Enonya atawa mekavalio kake kumale oye be Madam Madam Florence Hosu Kuma. Madam Florence Hosu Kuma elekmando gabi memele no pofifilai ya lagbe ke atawa ekoyobe Madam Eugenia akoto tawa ya emekavalio ke egba. I'm celebrating two of them. Agbeto pele eyimelio kata elabe owodo okpefo okpo vioji menye videka eveton evioji eviovachi eyo azunu ma medo tepe ke wa do o medo o kaka ole mekomon popo ya be maglo na enonye eke lagbebe agbediti la mesen ekofe blanyi vo ade fifilai 86 years kuma ho eya lagbe amen veveta I'm celebrating on this special Mother's Day tomorrow. I'm celebrating Happy Mother's Day ne enonye eke mekavalio ha wherever ola afisafiko la menyebe enyabe ma celebrating ma celebrating every day elabe me wonene efedesiade ke epelubo na jojola unti fafame ekpefo okpotanye venunye anye menye nene wa nemele radio gfifi akasema drop me gawo da kia ano jojoa adanu daran ano jojoa avo gate fleto meka na wonu ya nemenye dada o meka anti kae atan wonu no matter how alo leke kake olebe ofanti dele ha
ma wonu abe eno gbade kegbo amenoko amenoye e yataleke jaole ha amenoko nye nya to mi na mi adebubu mi ano unti egalosio gamelosio mi na mi adebubu unti. Happy Mother's Day to all mothers, mothers, especially mekwena Ashema Central EP Church mothers okata dada kodowu medogbe now dada kodowu dada dekato hedema. I celebrate you today. Medogbe na dada okata le Ashema Central EP Church eme. Nyasela okata yonye dada o me celebrate me. Ple bubo yo kata nyefa auntie so tasi kitiwa tasi roots. Ple to kata nyefa sister Mary Akoto Juliana Akoto Hannah Akoto ple bubo kata me celebrate me. Sister Vida Kpekata Kple Toto me celebrate me. Happy Mother's Day. Na mi kata. Ke mia seda egba ma ayiji Mother's Day hadekaya haya eyina mia me yokata mia dada o me kaleo egben keke ya ime mia don ko je choa haya ina mi kata ple dada yo lagbe egba ame yo mia tole mia si lagba mi lebe na osia
Oh, wonderful. Like an hour. Mama, evio unke nuka wadu ameka obona egblodi. Dada yokata ameka valio miame yokata bumia dada wa. Enyae Mido baba na mi akata ke bon ameyo mi atokale mi agbogbe helagba mi lebe na mi ano amegede ado menya alekole abe na obo no alo amedilawo amado globo dada odi edole wowom amado globo fofo odi edole wowom olege olagbedun ke onloba fe onlobe ameyo ko va kekeme secret de come de magblo e me mi ado mades de chwa nyebe na menye vi Nema audio evio no eto nuka wo de wo ha ewo vi mekado tepene na nyuna woko na donkuji alo na donku dila oji ame ikpona fofo akle dadaji ya irame vonalepe yo megbade kegbo I'm a testimony to that enye tonto meko enye menye podon na nekpo eno kle toji nya tepeto kle jifa eke nekpoko enaviado ha odua bakede keke mepenu time eke maunto akoju ya mebe makaneji na be ma bia no hafe adu to gbogbo mekale ha ya iro mama gbe vovolejiwo ke bon ame yo gbon jila odi obo jila yin mekpotanyo alo mekpo jinyo etonye mekpo jinyo no mekpo wa me enuva nyona me gbon dia no matter the sweetness ekelemia me le popom ha agbe meji eji kra ya irame no na mefe yomo na na gbedu egbe ogbe kakeva do afide na no le nu ha eto le nu ha de jiwa agbe mama anyo na wo efe nu ma anyo iya tane na nye be mepo me nenglobe englobe to mele na de ke wona wo mele nkudo jiwa novi egba na trosusu eye na donku jila oji eye o ekova agbe me vevieto dadao donku oji nya kanu na wadu nya nanu wano nya kpogbo me deji fona me yo mi atolagbe ne me kalewa hafi na kwebe ameno kla meto amadeke metan ka replace ne eya ta ole boblo amadeke maton replace enonawo alo tonawo adededel ela beno do se sema enu sesoma tode o tasio kleto katan agblonji ke dadawo ya fufu ma agblonji o eya ta donkoji yo ha wa donkoji o egba ma medibe hozu mother's day ta ple egbe meponu plenia eve musician yota metima dasile egbe politics ke madasile health segment mo egbe mako evena me uncho me do egbe me do ta flache ne mana mi mon popo mi ado ha na mi anu to do ngo ela be echo ima no radio ajiota echo iva ya me no amonu to ame mandia me no nuka agave agome le so gan ko fe gbo la fuma la po eye mepo afima o nyate fe vota enu mieche megbevo emocho tefle apena koyi agave agoma in fact nechija American matan ifuma ales be eto echiaji wado boat atochiji ewonu blani kake ola koda efe gbogbo ya agave agome mekomonu popo ya ma blona MPO le area ple DCO ple minister for roads bede wa akonku de mi ha mi agbola fuma lapo
agave agomepe mo menyo crack top media group nye yin choba wonu na ameyo echide ncho amika yikaba wonu na yenye ba srakpo aleke okole a nyatope opojijo de nya unti kake emo yin atopa dodo amanyovi na nekpotepe pa enu adudu ma avivi na wo crowd ya tamile ba bia be ame emo ma ha wa tron kuda ugbo meva yi enu ka avate le amfoe monchi la fuma avate toji yo ha ovado bo traditional council gome anyi ya odag beva ya ye meno afima ya odai ke vaya meno afima kakavado eleko gble meno afuma vado feed that be agave meba avate l'enfouet toji la fuma medafuma ya oda bofida echevai afuma ojagbagba ope mo katan enyo etoye kake a emonyo elabe mesebe sky ameke nye contract agama le mogede o a efuma ochota ope do amepe mo katan le perfect ye mebe wow nyatepe na amade chofumi kwelebe no anfia echofuma ewo mo na nuka avateto emo katan le fuma fine odo pe avateto odo pe traditional council gome anyi ya odagbe mebobo crow district commander from Pando North Die one fuma district commander play regional commander so kata one fuma eyo po avate traditional council for inauguration and usa no je fiato je gato na authentic mama bakpote pe yeme na coverage o la fuma okpo jijo alegbegbe avat enuka avate to miawe wodoncho efia okata play dumevio yo wonu tepe uncho movito play ameyo to national house of chiefs play to regional ovado avate traditional council gomania miebe hododio nami miawe wodo kakaka edo menya wo Nyayichi egba mana na nyakobe ole isito ole nkonglo limited registration ekeleji ya ayakon ma fonu chukake egba mekwena Mother's Day so limited voters registration ejegome May 7th ameyo onye de vio mekope we nyi ba yo fifi okope we nyi a obu isi electoral commission obu register le constituency area okata police station so okata be nyana nyavio wa yi avangolonko be December 7 na yo ha wa kpo gome atia ameke na kplo la be yo wenye cho ekegbo echo me ekegbo iyata ne vio okope we nyi ko yi a le pe ya meko amedeku obu tepe o mi ne miana yakplo miavio yi wa vangolonko be yo ha wa tan adako ela be akoda dai ke boss December 7 menye enuvi wanyo Ghana fe ngoyi fe nyae iyata hia ba mesia mepe wona no wo me be eno me nakọ amese me nakọ be eduji lo bi eduji enyare ke maka ikocho enyare ke ma ikocho iyata mesia me na via na yi na vangolonko ole wo for 21 days so abeg benye 5th day or something iyata mekachi megbo ame you na last minute things so o mina miavio mianovio yo mangolonko ame you mangolonko mina wayi ame sia me ke mangolonko ko mi pele wayi henya ko fe epe wi enyikwa nyana wa bangolonko kaba fe 21 days anado novi todola o ya nya ke metima kona mi egbe eya ko metima de pala unti kebo wa ayom ado happy Mother's Day in advance to your mom, your in-law, your wife, your sister. I'm making it dadakwa. Hey, Nedibe Yado, happy Mother's Day now. It is time. Ayom Ado, happy Mother's Day now. 0244-066-752 is the line. I'm a banto le kaji go ha koko mag. Okay. Hello. Afamecto. Me phone you. Okay. Okay. Yeah, I'm a name and no, you couldn't get family Catanade. Morning now, who said that the work and no, I do hear no one now. Many I'm Nora, who may put you a care. No, do Mother's Day, I didn't know. I wish you. My husband,
Okay. I won't call day. Leko yo now. Okay, I'm a dead day. Coco. Efonya Joffrey Agbojin Shia. Efonya Wezo. I bet down talk at or make a right flare. Oh, I see. Yeah, where's there? Okay. Oh, my bed. The fool. You didn't. Happy Mother's Day, no ban. Okay. But then you look at Taco and your poor mamma. The Ghana Catago, Domayo, one answer for when you cut down. But you know, none of the Ajiha. And ya Bashak, Bashak, American, every you are quite a Bashak. Bashak. Okay. Yeah, Dagba. Okay. And now, but I got a photo man for fine, you know, you were over the foodie. You know, over Babu station will go sponsor. Galoma, you know, a $4, not the year. You know, okay. Akpe, I'm a veletoji. Then your former Bojishi said, I know for my club. But on your Bobo was my Lola Catan. O Catan was say, hello, Apameto. Nkopla, Bebeto ya. Very Sakura to. O follow A wezolo. Yeah, Mieletoji. Medo Happy Mother's Day na Enonye Sapati Rose. Extra, you know, Jefferson Agbenega. Wo eleke ko agbajo no go fi ala voter zero. Merci. Akpe. Kan ya bata do ko ma no ya no. Amen. No beta ni fi obe me powder. Me dia hana me sema ko me dia amro lele. O ko no yere me do no mo fu e ka petra de ni. Take me so. Kana o se nkwanye fiare ni jagba no kofo no oyo no na so ni keke agogo keke no jirigi kote apena me chema ba apena wo ha hello apameto obi e follow sta ya la ma melawunye efo Tony for Godwin ni mato oh me chama for you la tia fine echi Japan ekwe a Mele studio tamele de kemeso hado. Studio mo senota. Akpe yijinam. Madaku afia program na kobia. Mia for monosam abale na gbe ko nyama jesi ba yi. Afia na ba misang makata konam. Okay. Madakpa ni. Akpe. Nanya ba mi o mi ba no fia yon fia na mi tie ko gara ka sponsor ma nyapa ko kwa ma wada wala ni to ne yo sponsor la Yesu fankom Amen. Akpe hello apameto hello okay hello wait so apameto efo de la le yacho pejasia Tema, okay. Yijina Fodela. But do Happy Mother's Day, you know, pretty like Ghana to come and go do. Okay. But I won't tell them. Akpe. Me, you know, a balance you go from your daddy, can you chill out of the year? You was about not to chinalo. Okay. Hey, or now, black body, as the Yama Secretary Kaduka, but no coco, I'm young, not telling me yet. Oh, Akpe, Akpe na wo ha. Tema pakpa kanele yoche. Device. Okay. Akpe kakaka. Echeja la fama ha. Okay. Hello, apameto. Ewe zonko plafine yoche kabakaba. Labadi. Forgiver. Lekenye labadi. Echeja. Wow. I see. Yijina etonye Mother's Day dohana no to ado. Modo bana gila kata le kana kono kata modo Mother's Day no. Nana maka modo Mother's Day to kena jo mama so. Mama no
Bye. Hello, Apameto. Hello. I am le 0244-066752, 7:40 p.m. Top Radio 103.1. Junenyo Bobobo Show with Authentic Mama. I'm a papa in Kosemnele. Yele phone in segment. Ado, happy Mother's Day. Now we're on talk. Hello, Apameto. Hello. Oh, me that's like cow now. I'm all hold the cadra and hello. Always Apameto day. Nkoklafi meka okay ichikabakaba na daseleka won okay amen hello Apameto always Nkoklafi ne yochwe Matthew mala yonchu tama 2020 okay for Matthew akpe yijinami yo wala dojulo bada kukuyo lo come so that no no pete manya no dala do okay okacha wase akpe kaka I am le 0303-944-864. Atayom la famaha 0303-944-864. Ayo hello 0244-066752. Hello Apameto. Hello, sama panya no ko gatroba. Ay kama punga manama Dohan nameve kaba. Maja kuma dohana ki panyong di trasya de kala sama kata. Ki panyong ki pa ay kacho botare di taja buda bago ki panyong ko kata madoano. What's now? Akpe. Hello Apameto. For Peter Dra anya Palestine echeja. Aja. Akpe weso. Yele toji. Yo mkoni na Peter Dra yoncho anya Palestine. Ote beka die Authentic Mama, the 103.1 okay. Therefore, kunya tutu kodo de 1983. Alaba 83 ma ya enye hanga year. Halo, yega chonkore neba go slow. Aga mari mama no revi na mapu halo madonku ale kenye nyaga. Halo danya trona tuma egba nya ha mara gbagba. Enye nya te konya mabe ntefo wala mawo nya donku oji. Okay. Macho monko ya chopen kakanya bona ma adun kwedi abia ha ta okene enkwenya dada gbara mi hesu ala loko papa kachi ke wonto ha yonya nyon wonta po do matora kana nyala mi ato nyon do mata macho monko ya abia entakanya na choika bona okay ayina mi abda loko papa kachi nyon wokata ikanya ntapo wala kwa akpe okay akpe kemia yom le 0303-944-864 allo 0244-066752 or 0303-944-864 nyele phone in segment here le tunanyo bobo shwaji hello Apameto lo okay, for Koram with solo. Like ya dada for you. But ye jinam. Yo, I could tell you the when I told you the dog Latin my dead in advance. I would be there. I am Latin Mary. I let the kids like to feel like no, but in a plateau, I tell I would make it easier play. Let's say the Kenya the water and a plastic. Hey, you meant to be a level time. I don't know. Okay. Akpe for Akpe na for Koram ata akpe kaka medena mi anoche happy Mother's Day now kata. Okay, is it okay? Okay. Mana na nyebe efonye mascot ogbe masebroni ebe happy Mother's Day to you
and all the women in the family. Okay, bekata pomio, broni pomio, obe odo no kata be happy mothers and nani kata. Hello, apameto. Sit down. If you're enough for call claffing your tree. I'm very conquering Emmanuel Agomavo. Okay. I'm going to dance man. Akbefo Emola Silver Naiji. Barakuyo, Majama, Adi Hana Daniel, Georgie Nick Pogba, Georgita Agrodomi. Blend no, Yon Gilao Kata, but the Banao, but be a Gilapan, Kakagonino. Okay. Akbenao ha 0303-944-864. Ayola for my hafa. Hello. 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 Me da telephone na me bu na ba hello apameto. Wait apameto. Me phone call clafina yo che kaba egbe na yi jinami. Barakuyo yi jinam. They might have a la petty. Okay. Play near anti like a crowd, woman, but yeah, I think my day is the number two. Opete waselo. Okay. Hello. 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 Elan Koyasa. Hello. Okay. I'm able to not get them. Hello. Good evening. Apameto. Nko clafine otre. Nko nyamaika bro kama yote kaso papasi. Kaso papasi marakuiji. Mabia hana nonye digito. Cho vota reji katolo akachi. Stars. Evoa. Aholo as akpe wase. Okay. Hello, apameto. Nko clafine otre. Okay, Sister Jenny, nyele toji now. Mena hadiana anonye edo agukure sokwe. Pri atenya resege. I don't know. Take mama wonto. Mera kukuyu. Mahama strong. Lodina Mahama. Okay. Magle no kata. Hello, apameto. Ufonye nko clafine yo tue. Okay. Marisa Papa, Eta 37. Okay. Okay. Amen. What's it now? Okay. Hello, Apameto. Hello, Apameto. Nko clafine yo tue. Nko ode. Sister Charity le yacho kwa benya mreku yiji na do kana meve. Barakulo majena kana kunya matopa danonye kaji. Batia ano kata pauna jogo. Okay. Okata wase now hasia. Oh. Okay. Akpe. Hello. Hello. Where's Apameto? Nko clafine yo chefo. Maraku yiji amevele toji. Yango kata la mutima la abo plafon to makata. Akpe na wo ha. Hello. Where's Uncle clafine yo chefo? Ogbe navaji amokata le toji maraku nko de. Do kanala la tove. Hold on.
Jilo kata na sana duko kata. Oh. Ano o sa adu bereju. Maria kuyo wase. Ape. Hello, Ape Metal. Hello. 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 Hello, Ape Metal. Wait, on call clapping your tray. Nema, Maria kuyi jina to kana meve. Mazu kana ni masimonya mukata. Yemi to kana mazu kana onto panga. Mazu bade. Yo kwa yanu agbaja kuna njirela. Akpe. Hello, Ape Metal. Hello. Wait, Ape Metal. Hello. Okay, me that's like a woman Joe. Hello, Ape Metal. Unko clapping your chair, Madaku. Anti comfort. But you don't so think never pass so making the bishop Takunia, Mrs. Niaku Ode, Virginia Yano Virali. Amen. The same to you. Happy Mother's Day to you. Okay. Hello, Ape Metal. Marakuyiji, Inko Clafine Yochiri. Chuakati. Akati Pakpaka. Akati Manu Estate. Marakuyiji Nam, do Happy Mother's Day Nam Evede. Madu Happy Mother's Day Daniel Lolo. Victoria, Otovi, Benin, Taukata, Medina Untoha. Akpenawo. Leko yonawo ha. Happy Mother's Day to you, Sister Rejoice. Akpenawo ha. Okay. Novi Toro Lava Vao. Ele Dunenyo Bobo Plenya Jojo na Penkosem. Hello. Hello. Where's Uncle Clafine your tray, sister? Lenu Pocho. Kliko, apega meto, leke nyeko fofien ya. Akpe, Marakuyi Ji Mother's Day, ame eve. Radio phone mele nuna wa mele bavanyo. Aha. Mele kukuyo. Happy. Mele kuku mese. Atayom le no ba ya kejisia. Emia doje akpe. Hello, Ape Metal. Always Mommy, thank you. I'm called it. Leno Pochofika. Marakuyi Gina, do Happy Mother's Day na meve. Happy Mother's Day na Auntie Ophelia Anyado. Jonima. Okay. Okay, last two callers. Hello, Ape Metal. Unko Clafine Yochwe. Maya Yoto Agani Town. Leko Yona sister. Nyankonye Dinah Ablode. Sister Dinah Ablode. Happy Mother's Day. Now we talk back. Thank you. Thank you. Now you know Mrs. Yo. Now I can imagine Accra New Town, Good Square, no pity. Bible class, no pity. Imagine Accra New Town, no pity. Happy Thursday, no pity. Opete was say now, say Happy Mother's Day to all of us. So, okay, last caller. Hello, Ape Metal. Ape Metal, Unko Clafine Yochwe.
Ameuga dansuma wewu wanano yata yijina 39 onoto eve. Okay, o captain was say now see okay, you know vinya sala obe vivi me vole agokun hafio da sile wota mi akose ko so le bava mo cause kakia because of time I jimakle messages so subo. Happy Mother's Day to Da Olivia and all members in Agbate Youth Association echo Dal Amani Egbona and no but the cuckoo 50 I make a course so zone but the cuckoo gande messages so tamedota flatche. Happy Mother's Day. Good evening. Now lo I am here in Sakumono enjoying your program. Thank you so much. Bribiti Travitile, thank you so much. I wish my sister happy Mother's Day in advance. Benny Beatrice Voledome, Veronica Veledome, Julie Veledome, Maggie Veledome. Happy Mother's Day. Chomia Novi Bolo. Auntie MFA, good evening. Thanks for good work you are doing. I would like to request a song from to my friends. First one goes to Master Yao Sopa, electrician, Master Achu Kosa, alias engineer, all at Abavana down near Global Church from Savior Balo Omanjo, Accra. Okay. Message also, but I'm Meledupu. Thank you, MFA Authentic Mama. Efo Joseph Agbelevo Eletoji. Good evening, Davia Mefa. Happy Mother's Day to my lovely mother, Philomena Afua Tata, and to all members of Befi Tome from Isaac Mausi Kofi of Bema Camp. Okay. Pressure. Authentic. Pressure. But I come Kemlo message yo subo alegbegbe medo taflache efo amiya Samuel eno subo alegbe medo taflache gande medeku mekayo mele eno anu wuta maka hoko sade ko medekuku for Samuel for Samuel, Medekuku, Megloben and Nam High, message over cover. Oh, ya told me no makle message so nami. I'm only a york, metam makle message you so nami or Medekuku. For some, I'm a Nam High, Nematamako, and nobody make the Alec Bebe, ne menam nuya matan boy actually nam you down. Message so super, me do ta flash gande. Mother's Day special. Authentic mama. The one who says, you're not allowed me to read the message. Oh, but took the name. I thought this is real one. Sweet mother, I never forget for the suffer where you suffer for me. When I think back, my mother got carry me. She was in the beginning, but she didn't know. Stop. Make you look like I guess so. When I was asleep, my mother got bed. She could laugh me when I went for bed. Okay, nothing else. I want to play messages. Good evening, VMF. How are you doing? I wish you happy Mother's Day in advance. The same goes to the following people. I beg you, read them when you are on air. Mrs. Grace Aku, Mrs. Grace Aku, Adovo, Madam Peace, Denu, Mrs. Comfort, Ame, Atakpa,
Echomia Novia, Peto Samuel, Bo, Le, Opete, Obemia Pete, Mi, La Crown New Town EP Church, Ye Dog Benami, Kata, Happy Mother's Day, Nami, Peto Samuel, Ablode Bonami. Okay. Novinya Salame, don't taflache because of time. I cause Sedafi. Message is so super a lot, but I can't. I beg you because of time. Authentic Mama Fampeto, Siana, in North America, Medakuku, messages, Okata, Egba, so many messages. Mark Lenami Mucho, but though Happy Mother's Day on behalf of you all. I say Happy Mother's Day to all your mothers all over. I wish you all of you the best. Happy Mother's Day. I celebrate your show. Oyombe Authentic Mama MFA. Coming up, Soliado Ikeboako Gospel. I don't go anywhere. Stay tuned. They are coming to give you gospel. The gospel according to God. Be there. Then I say, well, now Kata from now to 9 p.m. they are coming your way with the word of God. So stay tuned. They are powerful with their songs. I love their songs a lot. The guy who have been singing. So Mia Tominoji, they are taking over right away. And the small boy, Francis, will help them to usher them in. Stay tuned to Top Radio 103.1 FM. Until next week, Saturday, Akpena Mikata, Oyombe, MFA, the Authentic Mama, in dog bed. Sweet mother. Authentic Mama. Yes, I'll pray that. Welcome. So thank you. I love yours. Happy Mother's Day. Stop making a cry again. I